fresh dia. Pengen di. A Green Valley Restaurant. Kebetulan halaj menter main road. Kalenti ban poi shum. Pizza lenti video Green Valley pat. मैं पैसा हमने apa gini komen demi kia kelai shano kadon kena Green Valley shano kumno le shano wan rong kumno Kamu kuat tip pada mana deh? oh me kuat tu kumno kadon Secol ni lagi penai. joli tali penai Cah. Dei hot, mingalam mi mentah, ka kuma play nang tuna pok lat nyomel pelak banget ketemat bengak do bat mentah, nyai susu khmat bat ngin peni kenang bakan pensup ke pi bakwa penuan akni ka cakak mengipe. ni tiam curai parang ru yo kadeka copyright tiam curai kasiru bunyi cerwa it tiam curai hendiru bunom pat nang keren hendi pat macam pan curai kasibet nang soban macam kamat bet tiam curai tak ada Komrit baik, komrit jona Ingat kemau menyanya Hati katwa hangat Thôi, nak poi hang ni bat ngan peni ofisia ka en kebetulan hang ni bat king bat pelak ban yo mingba kan ya ka restoran. Cak ni lip ni shot. Cak ni shot Hanya Green Valley Villa Arbanyo Shibun Jimbam Gopher Bukentuk Yak Indian dish Nanta Chinese but giveaway Pilar banyo iki drinks iki wine but jingdi Gopher But Pilar banyo mag-reserve iki VIP rooms, but kumju room, like a family room. compare on like a birthday celebration and like a no event Villa ban sudah yang bakti namban but kunjuru ki aibu yak service ham Villa ban delivery yak Jimbam jong pi hadu hayong jong pi kata ki area mangap but mangplang.
Chindia ta show bangin punkut. Te kuma play ing ada batai hey kadon bat kumno ban poisene te la ta don kam kling gi don kam na se la ban sakol kitu nomor bela abu hapo bat juru awas the food. Bam deh, best banget TikTok. Best banget. Kacing sop ya. Yes, la ban mat di dalade kunju mau menel don kam ban reserve ya kani ka restaurant any karono guys cing celebrate jong pi la details untuk ni abu on to the next video. Thank you.